yang main sinden ke sidengnya. Ieu mah masalah hate mung eleh aing punya anak. Bislah sia kabaturan ge. Mas gara-gara awewe doang. Bersaingan yang baturan. Oh sia, jangan masalah bae jeung si JJ. Aing Geus mal mundur din lamun kos ki cara nama. sabodo sia lah dorong. Yang nyanyi sia. Pas nu bisa sih nyanyi. Oh lah, dileukeun aing mangkana. Bener sih nyanyina. Aku Nyanyi kos gitu amat. Bener tuh. aing karek ngagitar sekali, Geus geran. can 2 kali. 2 kali rajit Coba kita. deui. Atuh rajit. Heeh. Deui. Edan, ngeunaheuna mah. Siam. Encan ngomong. Can, ayo geura. Siam tadi aing can nyanyi. Gerak-gerak lah. Lihat aing yo, gerak. Ngekeun. Gerak. Pan sama ngalaluh bae Siti tadi. Aduh, si Cinet nyanyi. Aing ngadeng Si ieu bae. Anyang. Ngadeng ieu bae geus teu ngeunaheun. Bongkar yuk bongkar. Apa ngarusak lagu sih lah, geus. Eta sebenarnya lagu ngeunaheun Dro. Tapi leuwih teu ngeunaheuna seulah nyanyi. Geus lah. Tapi aing bae. Ye. Terus bodo sih lah riet aing lah. Baturan si Sel itu. Neng, mau kemana? Wah, dia deui aya naon sih? Edan gelap amat Neng. Diaan dekai Mas Seli. Nah kebetulan ikut ya. Ih, lu bae sia. Hayo, A. Ayo atuh. Bolong jasa teh budak. Ada. Masa lempang bae. Weh, bener-bener tanya si Gondrong menyamperkeun ka nyana bae. Asa di bejana tuh budak. Sia. Samperkeun yuk, si nyana ka si Sally ke si JJ nempo ribut deui. Yuk Idin, Ayo lah. Hollywood ke. samperkeun lah. Sendal aing mana hiji yuk. Assalamualaikum, Seli. Waalaikumsalam. Ani, kok kesininya rame-rame banget sih? Taman dari mana? Kita cuma bertiga. Tuh, Woi, Jureng, si adek naon nyelukun aing? Tuh si Nes. Ye, tas si Daya. Kieu Rong. Aing sangaja ngelukeun sia ka dieu. Bisi sia katimu si JJ ribut deui. Lah, sia peduli amat. Mikirannya anak. Cicing sia malah. teh. Suruh ke Indomaret sama Mama. Ya udah, Sel, ayo sama gua anterin. Di gimana ya, A? Di, udah ayo, gak apa-apa dianterin. Ya udah, Ya udah, tunggu ya, ngambil motor dulu. ya. Hai, Sel. Ulah sia ke si JJ ngambek deui lah pas kemari. Gandeng, sia. Ayo, Sel. Ayo. Kerjaan melit sia. Gandeng. Bener-bener itu si gondrong. Bisa di bejana. Nyaulah pusing aing lah. Wah, boleh baturan si Sally, bening, kenalan ah. Neng, boleh kenalan nggak? Ini siapa? Ani. Oh iya, udah ya. Kok siapa sih kenalan ya? Aing iluan ah. Udin. Ani. Aing dia tuh iluan. Anjing duluan bae deui sia dah. Gones. Ih, enggak sih mah. Oh, geus oge. Lagian lah can 2 kali. Ani rumahnya di mana? Tuh, rumahnya deket kontrakan. Boleh tuh main kapan-kapan. Iya, boleh. Kita kenalan. Balik. Ya aku aing terang bae lah.
Saya biasa. Oh, semang tinggalkeun. Siang udah awewe pae deui. Lah, Ngegangguan aing bae. Aing kada kenalan doang jeung awewe ieu. hari sih ngagodan bisa perang dunia kedua ya. Kajun sih. Iya. Ngegangguan aing lah. Nyanyi aing lah. Mana gitar ieu? Nyanyi aing. Dari ya. Siap Genteng. pasti gondrong deui lah pas tadi. Mulai menyekel doang, gaya doang aing mah. Ampun. Kadang nangguan motor lewat nyanyina. Pan motor lewat. Abeh ngeunaheun jadi. Teka denge gitu. Heeh. Sial doang. Terus lah. Tunggu sini dulu ya. Iya Neng. Mantep, senang, aing senang bisa mau si Sally. Aduh, cuma kayak Indomaret ya senang lah pokoknya mah. Sia-sia aing di motor mamang aing ya. A few moments later. Ayo. Gimana sih si Sally, kita mau kesini dia malah pergi sama cowok. Biarin nih, dia kan disuruh sama mamahnya. Tuh, Mel, lu kenal gak sama cowok yang tadi nanya rumah gua? Enggak nih, emang kenapa? Enggak kok, nanya aja. Wah, jangan-jangan lu suka ya? Apa sih Mel? Enggak lah. Ah, enggak sih, senyum. Tadi mah jawabnya jutek. Jutek juga cuma jual mahal, aslinya mau baik kok. Si Sally lama amat ya? Enggak tahu nih, lama banget. Jangan-jangan diculik lagi sama itu cowok. Dia kan mukanya kayak begal. Ah, nggak mungkin lah nih. Makasih ya, udah dianterin. Iya Neng, sama-sama. Mau mampir dulu kak? Enggak Neng lah, mau langsung ke anak-anak aja. Oh yaudah, hati-hati ya. Ya, pulang ya. Iya. Ani, Amel, maaf ya tadi nunggu dulu sebentar. Tahu lama banget sih. Tuh si Ani udah marah-marah. Ya udah maaf sih. Bentar ya, mau ngasihin dulu ke mama. Udah tuh. Aja. Woi budak, emang sih bosan hirup kikiu bae. Kos aing ieu mantes mau awewe. Beuh, mantep. Siap bu kerintik ge, gede laga di silah. Yo ngomong baik sih sirik ke aing dasar PPJ. Nah, PPJ. Pasukan para jomblo. Siap amat bu. Geus lah inget baik lah. Akan jadi orang geledek. Ih. Kan monggok sih. Bidak. Dorongkeun motor yang heula tuh. Malas aing mending balik. Cekek ngelel si aku aing. Lebok ta motor. Push. Balik. Jarak taman tetap budak. Semua yuk.
Dari macam apa naon dan kori mogok sih ngisin kena yang baik. Tapi tenanan lah yang bisa mau awewe yang penting mah. Beda ceknya nama aing gua kasih hidungnya mulai Neng mau kemana? Lu Gi! Siapa? Ih Harisnya mah kok kenalan sih? Dodong. Hidup adalah tantangan.